megalayapost.news. Kah nyautrap Youth Council Northwest Khasils District da gajing temu ban penpau yigimat bagakwa banyakren naga benta gajing bit jingbiang lang kipajba ke district menta kesengi kelalej banyak kendu yu medical superintendent ka Tirot Singh Memorial Civil Hospital ban pan jingshai halor kite kimat bagatmu banra hakte ke jaka ajing semar kini kimat bagaseng ke kwa ban pan jingshai ki kentup ya gajing penslam ban ai ya ke birth certificate badru ke jingkeno bakadan ke jingtungkam sop ya ki post officiate hakte ke jaka ajing semar hagajing lit kendu yu medical superintendent ke civil hospital la elam du samla shambor langren general secretary od samla walam jarain organizing secretary lembagi dikor ketika seng hagajing lit ya kendu UMS ketika civil hospital kila yok banyakren ban pan jing penshai hakaba samla walam jarain ulayathu bagajing slam ban ai ya ki birth certificate kedai namar ke jing dona kinang tri bat sakabai pat kedai kedau ke jing slam ki pajba ban penbiang ya ki kot isla susu samla walam bok jarain ula kamru bagaseng dangshen kala ala bakadan ke jing tap kam sop hakani ke jaka ajing semar wala kenok ru kat bagi samla ki bon tap kam hakani ke jaka ajing semar la shem bakamdan kano ke sanction post lana ki post ki balat hakani ke jaka ajing semar nakaliang jungi kumka hinjau trap Youth Council Northwest Khasils District intasi khnai trek niwan man kendu hani UMS hakani si halor ke early yimat kajing Islam ben issue ki birth certificate but kajing tung of shooting hakipus baper hakani ki department te kapon ka banikong kamat ka banikong bangia wan kendu hani kalong ba palai ke jing Islam ni ki birth certificate te ndai ngi lawan hani ban kalinu amas ni wang ba ade na ka jing duna jong ki manpower bat kawairu kalong ba ka jing Islam hani kalong ba ki ka jing Islam hani kalong ba ki breu kila ban de na ka jing dili jong ki kot kisla ki jibambiang hak babun bagi berikin penbiang ya ki kot kisla debat kapoin ka baar kalong ba ka jing tung of shooting hani ka ba ngi wan ban kendu yo mas kalong ba habang ngi kali yu idon em kita ki sanction pus hangni hapo civil hospital namar kumbang hilap kum kaseng kumbang hilap hakani bangiwan kendu ni kalong ba ki babun ki breu ki samla ki balanang lastan iwan hangni ki thapkam iwan ba apply kam hani henry haba lakali par ki omba umdan pus umdanye henry ka jing thu sop ni pa kalong ba share khai ba kalong ba nakalian jungi kaseng ngilala bisisa ba ka babun ki department mo ni mo ka babun ki jaka trekam ba ki tri ni long ba jing thu sop ki ndang ilakli lawar bani amantangi omba hatu igini ki jing thu pus kadon ka sanction pus ni am yang umdan sanction pus akani ka hospital par kecikli jungi kalong ba lara ka sarkar kam ai gidi sanction post te kumno kan syukanti ya kani syaka district level namar kumbangi wan kali manta amas ni uang ba ya kani hospital lasu upgrade nak civil subdivision syaka district level mo ya kani ka civil hospital ni te kumba kalong manta nakalian jungi ka sang ngibu ujing ketu ya ka sarkar ba la kumno kade penstat bat kampun kloy ban sanction ni kipus ibadon hakani ka civil hospital bar kabadai ru district jong kamarang hi barok kawai kipus kiba ngi ang hani kalong ba kidai kipus kum ha kipus hakani for receptionist de kipus kibadai hapo birth certificate de kipus kibadai hagi ki grateful de kibadai hagi LDA namar bahani kalong ki manpower kalong kabaduna bahani dilara ka sarkar kam penbiang kita ki sanction pus hani kemud kalong ka jing nong ka bakrap yo ha ka jing yo jing tep jing habangi kelinu amas ni halot ki pus hani bakan no tli latung hani pus le yakata umla ban ai ka juba ka basai megalayapost.news.